The Dordoy Bazaar is the largest market in Central Asia, and it now echoes with stories of hunger and despair. Located in the Kyrgyz capital Bishkek, these alleyways were buzzing with activity until the stalls closed down in early April due to the coronavirus pandemic. For the 50,000 people who work here, it's a disaster. Илей турган эле неме болуп атат да, мындайча өмүрү мындай болгон эмеспиз, бирөөдөн бир сом сураган эмеспиз, өзүбүздүн жаныбызды өзүбүз багып атканбыз, анан бизди караган эч ким деле жок дегендейчи, элибиз эптеп багып атат, эми жок эмес болуп атат бир-аз. Эми ал деле бир күнгө жетет, эки күнгө жетет, андан кийин эмнени жейбиз? Ушу коронавирустан эмес, ушу эмеден ачкачылыктан өлүп калбасак болду да, ушу эл жутчу. The bazaar provides sustenance not only to merchants, but also labourers, packers and drivers. Many of them live here in shipping containers or shacks. Дордойдо в основном кээ пирожки жасап сатышат, кээ тачка айдашат. Көпчүлүгү эле ушундай элдер, а так мындай аябай бай болуп ушул жакта соодалаган адамдар жакта жашабайт. Өзүм кондитерский цехта иштечимин, азыр карантинге карата жабылып. Бардыгыбыз теңери жете областтан келгенбиз. The local authorities have set up an operations centre to find out who needs help. It's low-tech and staffed by volunteers. Biz как жители активист катары эле жардам берип атабыз. Анан частныйларда өзүнчө демөөрчүлөр келип атат. Дордой базарында иштегендер келип атат. Ошка компаниясы келип атат. Күнүгө эле бере алган жокпуз да. Иштөөчүлөр эл көп. Себеби өкмөттөн деле бизге күнүгө келбейт. Ата жакта айтат да, тааныштарына эле барып берет. Коём. Ороз айында калп айтпайт. Биз өзүбүз ал элекпиз. 8.000 ашык квартират бар экен. Башталышында 90 пакет, 95 пакет, кээде 100 пакет келет. Ошону биз 15 көчөгө бөлгөндө өзүңүз ойлоңуз. Nazgul Bacheva lives with her husband and 2 children. They're day labourers and have had no work or income for a month. They're living on food handouts. Бүгүн эмне тамак жасап жейсиз? Эмне жасайсыз бүгүн? Май жок, эчтеке жок. Май. Ушул эле калды. Nearby, other bazaar workers live here, next to the largest landfill site in Bishkek. This illegal shanty town has grown over the last 15 years. The inhabitants have connected the electricity and water themselves. 560 tütün var. Bizge yazışı polnu ayıl boyunca şuraki Koreyadan bizde şuraki ayılda CDP. Şu ballarda da saydık var, oşular polnu şu 560 yüzlüğe verdi. Hundreds of people here also earn money by gathering reusable scrap from the landfill. But the price they can sell it for has fallen since the lockdown began. There's a growing sense of insecurity. Свалкада иштеймин. Свалкада? Эмне болуп? Бакалашка сапашка теремин. 6 балам бар. Өзүңүз жалгыз? Жок, күйөөм бар. Күйөөңөр бирге иштеп атасыз? Күйөөм эмеде Дордойдо иштейт. Элдер жашап атат, ой качайын. Свалканын жанында дагы жашап атышат. Свалкада иштеп атпай 15-20 жылдан бери. Ошо мыйзамсыз жерден берип койгон жашап турат. Бүсүн эмек кылганда сүрдүрүп таштайбы, жолго чыгып кеткенбиз, жолдон берип койгон. Some here work as day labourers on construction sites or farms. A few still gather by a roadside, hoping for a job. But work has dried up, and if there is any, daily wages have fallen drastically. If they're lucky, they'll get $5 or $10. This man gave his name as Nurlan. He had just fainted. He told us he had not eaten for 2 days and was now prepared to work just for food.
This settlement is just a few kilometres from the centre of Bishkek, but it's another world. Living here was already an incredible struggle, with freezing conditions in winter and the stench of the landfill in summer. The lockdown has made a hard life even harder.